Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Inut ariso raki pen police arideng kaching nang Matijong ni phai nerkep arni Dipu pen Lamding road atowar kilometer nerkep along Dr. Ang arong along Dipu police station OC inspector JS Khobung lapen arisang hwatum pen naka checking kepa dobamahut Lamding anat pen kewang ihum Honda Dio scooty along pen raki hormu kenepon long Bangso hormu kewa na bangphu Emmanuel Hanse arta thongkep ranerkep apuamen Karlitang Sirnelius Hanse Dipu rongkimi Center of Studies adung pusi pangthekpon Bangso araki hormu homkep an longponlu kado kawe munsuri sirap haropli an simplex capsule an longponlu lapen mobile handset isi ari dengpen longpon News Desk Report Karbi Anglong News আজি আমি খবৰ পাইছিলে চিয়ৰ ইনফৰমেশ্যন পাইছে যে ডিমাপুৰ সাইডৰ পৰা ডিপু সাইডৰ এটা একজন দুজন মানুহ আহি আছে ড্ৰাগছ লৈ আহি আছে বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ লগে লগে মোৰ লগত পাৰ্টি তাত ৰাওনা হৈ গ'ল লামডিং ৰোড 8 কিলো আমি স্পেচিয়েল চেকিং কৰিলে প্ৰায় 1 ঘণ্টামান আমি বহি থকা অৱস্থাত পিছত মানে এটা গাড়ী আহিছিলে গাড়ী অহাৰ লগে আমি পিছে কৰি সি পলাবলৈ চেষ্টা কৰিলে পিছত কিন্তু পলাব পৰা নাই পিছত ডিটেইন কৰাৰ লগে লগে আমি চেক কৰিছিলোঁ চেক কৰাৰ লগে লগে তাৰ পজিশ্যনত ড্ৰাগছ চিমপ্লেক্স প্লাছ বুলি এটা লিখা আছে 10 পকেট আমি পাইছোঁ ৰিকভাৰ হৈছিলে লগতে মোবাইল হেণ্ডছেট এটা আছে তাৰপিছত 10 পকেটটো এক পকেটত 140 pieces আছে मतलब टोटल আছে 1400 নস দবাই আছে তাৰপিছত আমি তাক খোজ কৰিছে সি নিজে স্বীকাৰ কৰিছে মই লামডিঙৰ পৰা আনিছে বুলি তাৰপিছত লগে লগে আমি আইৰথৰতে আমি জনাই দিলোঁ লগে তাতে চুইচ কৰিলোঁ চুইচ কৰাৰ পিছত তাৰ ওপৰত আমি এতিয়া কেছ লোৱা হ'ব অপেন মাৰ্কেটত 2 লাখ অবাভ হ'ব বুলি সি নিজে স্বীকাৰ কৰিছে টেবুলখিনিৰ নাম ছাৰ কি কৈছিলে চিমপ্লেক্স প্লাছ বুলি কিহত আহি আছে লগত একজন পাইছোঁ বাকী ইমান পোৱা নাই কিহত আহি আছিলে সি স্কুটিত আহিছিলে নতুন স্কুটি আছিলে তেওঁ নিজে এইটো ড্ৰাগছ ব্যৱসায় কৰি পেলাই কিনিছে বুলি নিজে স্বীকাৰ কৰিছে Jirpo chingroma song atumpen dipualang roy ke pangthir nikre sirke plengtanglu Bangso hut ke pachini donatengki la bangso lang roy ke pangthir nangji ke nili tuma saikali municipal board atum ke claim nangji asailu Bonta methanga sai ke claim ke pangkre pena joksi lapuson cheplanglu emethang long ria hempi dipurong sopialong lapu an ke sa urke chetherak memepu nili tum chekhangun esi ke pangthir asai dengponlu Nili Tumaphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ahin pensitami sai ke claim ke pangcheng bomahut nang cherap dunlo lapen Nili Tum sai ke claim bomahut ketera hormu ke pangrum jiaphan lapen keter ke war jiaphan truck pen dustbin sitami municipal board atumaphan hangdamlo sitami Nili Tumaphan nang pidunde pusi jirpo chingroma song atumpen ningjepon Labang soalang roy nilitum pangthir pon bom hut sitami tebok terai atum keter nang kewar don bomta do o lasi Karbi Anglong Autonomous Council atum lapen arpu ke do atum prabjen pen lapuson kemesen adim along ke pasa ur atum aphan ingsai ponangji puta ningje pon lasi non pen ke municipal board atum ta bang soalang roy chilang ponason te mesenji lapen lang ke pater atum phanta adai tame en pondete lapuson ke patera bang jomji puta ningje pon 19 date 19 an lo mane day 19 lo hai lada an safa ni tum an ka safa ne bot ibon bom lo pala paching thir veji han sin bor ilo hai ngela pa ni tum mane mana ke asong bane rap hai en dan ni tum dak do an jil po tum la tum si bang si cerap to lo mane ini bang lap wa ya ulai lo safa sina mane lang ong na ter cerana ne le hai so se mane tum ni chang ma ba na ma nge sap sum ni dong hoi le hai na pen lahai ba hin pu dam lo teni ini lahai tum ot edet sineng polu ni tunge ne bo as a student so lai ni tum ge as a student ba tame ni tum da claim ko athege la lo town committee ta lang tum kam chiklam kepin dam lo tum non help chang nam town committee ta mane ta di la kete tum ahong hai bonang man thap la ta un e se purong yal he
sampai lah bang itu mes bom jawab bom boleh itu me claim ni pinita aving itu ni claim ni lah actually ada mana itu tax fee bom every month itu tax fee bom directly or indirectly itu tax fee bom government ha dum government lah tax fee dia lah antara lah ya consequence nampo lah hai lah roy lagi market area long madu lagi market area long madu angke tok ya benar clean di pugu sampai no clean pugu je hewan dia don tidak ya so sini itu dah orang kok lo so kam ini itu mau orang tung ti lah ngeter tu ini mau suntung ti lagi ini tum det malam lima ya suntung ti sampai Upai biong cilang nu ong sini tum jepul mecerap cerup sih iklan bong ke patangan bor ilo lapen pini patang bu sini tu mahal tahun pinggir lapen tahun kemudi super dengan mana dak tum ane safa po pini som safa po analu tu egla be safa baro bajan tang po yang tu dam rupo next andi bande ko son thama pini ke ter son thasa pina son thalo ter safa nak ti lapen ama la pu tahun so tahun arjulo ko masih safa ma pu tahun so thana khangun lo pina anke ladak pai hai ke do lugai le chuna pai hai la pusin bali re nitum kam eklam na hijim dugan an sebotan nitum pina an pu dam han bor ilo tengki hai chuna bor ilo angela pena kete re bar bang ke adhek tum dak locality mo ba inga adhek tum market area tum ni tasor tum han ke mane tam tum di super si ar kok bo dak ne bar ku lai ke lang tum dak ne bar ye kam se velu mati tam sum ko tam tum ti tum si bang lo tam tum gari chawan begi gari chawan la lang ne gari ma chpone se me dak nang war rong ti la bang le chelang no dak anu itu me kem dale be pino ko son thon na pini ter pena ba son thalo ter Kini safalawar po pena dapat terhubung. Kini safalawar po terhubung. Tapi log sih itu date extend mau pini 19 anu, date 19 anu. Ini kini itu mereka kalau within 10 sih bertahun gue, semi unit dah itu. Ada mah terbom itu. Nanti nanti tu ter tu ulo putin ini tu macam sahapan sih bang tu bom sih. Mana ini tu mah planning apa yang bote awareness kan mah pini kipian po. Ini bote ter ini lah son hot lipo. Until unless people tu alang tu aware beti ke lah son bote bom jat bom lipo mati. Sebab ini tu mana tanggung kisah con tu dengan tung lah. Mana alang tu mereka rule video no lang bote ramai fine dikok bar son. Ada mana nili tu power ada mana nili hang gali dah belu. Sebab ini ter tu jat bote ni tu mang every mana bote son every 2-3 months apila ko safa tuan bor itu po. So excess ter jat bote. Saya merasa ini tumda council kana kita kilang pro teng mati. Sebab saya non itu bagi safa der lo saya next bang kela tang tumdi tuan si tuning rilo la tum safaan bot itha ya. Duar bagori de hori kudam singnar arong idon ingti hemalso sarkang thir ingti paralyze ake so ningkan sirkep jok tanglo keso kachilangja phanpura CEM Dr. Tuliram Ronghang anparta duar bagori constituency local MAC ake hai Richard Tokbia phan kerap kelong japhan choning ripon keso det sarkang thir ingti asar bura jiten ingti asarpi Rita Ronghangpi asopo aklengsi ningkan sirkep jok tanglo paralyze ake so Lasi keso kachilangji aphanpura Dwarbagori constituency MAC aphan jite ningti lapen Rita Ronghangpi de hori kudam singnar arong MAC Richard Tokbi aphan nangrap vek thapusi keso det sarkang thir ingti aphan senang langpi vek thapusi ningak longpen MAC Richard Tokbi aphan kerap kelong japhan choning ripon Dwarbagori pen Robinson report Karbi Anglong news Misi ahin pen kado ko vi kithege ding dum pan choning ri don lo nilitum la labang dak apar de hari singnar arong kudam singnar arong amekar nilitum nilimen lage jitening ti lapen nilichor lage litarong hangpi lapen nilisopo akleng lage sarkang thering ti lap nitum la non kachening ri doni la helon nitum ahin pen la Karbi Anglong keja Karbi tinggal bi Anglong keja dum pan semi choning ri lo nilitum labang so apan si kachelang ye pan nitum awar sai det la si kaddo ko be si kachelang long kaddo be na ke ram dun ji pan chuning ri lon la pen na bang so se me ningkan sirkep ke andak dolo la si lang li se me bang so se me thang nat lang li perela sa ke so la bang so ke so kaddo ko be nitum ka pa me the det lo la si kaddo be Karbi Anglong ke ja tum pa se me chuning ri lo la bang so ke so pen nitum kaddo ka chelang I nitum hem se me thang nat ave la se kaddo ka chelang ji aphan se chuning ri lo la kaddo we la bang so ke so la long nitum phan nang rap ji phan se me chuning ri lo la Karbi Anglong ke ja tum phan la tim Karbi Anglong ke ja tum phan Dr. Sar Tuliram Ronghang phan se me la bang so aphe so ka chelang ni phan nang rap vek tha pi chuning ri lo la pen adun thu la nitum local MAC Richard Tokbi phan se me chuning ri lo la bang so also phan ka chelang ji phan nang rap vek tha pi chuning ri don lo